دما و خوش به سلاو و ریز همه کسی با آماده بوند به کنگره دا هیویدارم کنگره که سرکفتی به و هیویام اوا کنفدراسیون که کردی به ناوی انجمنی هماهنگی دا پیویست به دمازراندن ام هیوید کن جوا کسی گو ایرود کنگره دا کار بکن خال نگرنگ جبونی پیش روژا ملت جبونی پیش روژا ولات دینن و هیویا گرانتر جی اوا جوا کسی گو ایرو بین هلپجارتن دا سرکتیا به کنفدراسیونی بکن پیش روژی دا کار نپیویست بسازی نادولتی را به تایبت دربی ولات به چه دواره کی دیپلماسی دبی چه دواره کی سیاسی دبی و چه دواره کی جواکی دبی کار کی پیویست پیش روژا ملت خورا بکن هیوید کم گوتشت کی نو سازی که نو کنفدراسیون که پیویست به جبونی پیشگیری که ملت کرد خوشک بزلالی بگرانی بگور گران بگناینا بدن خیا کن جی پیش روژ دینا دولتی ده از هیویا سرکفتنی جوارد خوازم هیویا سرکفتنیش کنگره وارد خوازم از هیوید کم گو هون همه هرتن سرکفتی بن سلاو و ریز دوباره جوارا من بخیر و خوشیه ده سلاو و ریز دەستپێکی دا دخوازم بە پەیوێکی دەست پێ بکەم هەبووکی کو یا سەرۆک ئەبراهام لینکۆن سەرۆکی ئەمریکا دەبێژێ مانێ هەندێرێ وێدا دژاتی هەبێ ئەو ماڵ نامێنێ ئەو ماڵ بەردەوام ناکرێ لێ ئیرۆ ئەنجومانە هەمهەنگی دکاری ئەف تێۆریا بشکاندا دکاری کردین می دیاسپورای همی دبن سیوان کی دا بجواندانا جبو پاراستنا اومال خاک و گلوی مالی و پاراستنا برجواندی و آرمان جنبی مالی مالا متوان کردستان انجمانا هماهنگی میوانین کنگری هیویا سرکفتنی جبوه توا دخوازم بجید کرد بجید كردستان. الإخوة والأخوات، المؤتمر التأسيسي للكونفدراسيون الكرد في المهجر المحترمين، تحية طيبة وبعد. بمناسبة عقد مؤتمرنا هذا باسمي ومن أمثل من كرد فلسطين نبعث إليكم أجمل التهاني والتبريكات الطيبة، ونتمنى عليكم مزيدا من التواصل والعمل لوحدة الصف وتحقيق الوئام بين ألوان الطيف الكردستاني وتوحيد المواقف والخطاب في مواجهة مختلف الأزمات، بل والعمل لدمج الأحزاب والاتحادات الكردية والتركيز على العمل المدني السلمي الديمقراطي لتحقيق تطلعات شعبنا الكردي بالحرية والكرامة والاستقلال. فعالم المستقبل هو غير عالم الماضي. إننا ومن فلسطين ندعو إلى إيقاف المجازر والحروب وكافة أشكال الاعتداء التي يتعرض لها شعبنا الكردي والفلسطيني وغيرهما، والتي تهدد حياة ملايين الناس وتسبب عالما أكثر فقرا ومعاناة. نعم للتضامن والتكافل ونبذ الخلافات والتعامل بمسؤولية للنهوض بالواقع الاقتصادي والسياسي الداخلي ولتلبية احتياجات ومتطلبات مواطنينا وحماية مقدراتهم والمساهمة في نشر السلام والاستقرار في العالم. شكرا لكم على دعوتي للمشاركة بالمؤتمر. نشد على أيديكم وندعم جهودكم ومساعيكم الطيبة. سلام جام جوار كرد پرورین هجا ایرو روزی که تایبتی جوامه اف تایبت کنه و روزی در همه خبرات چند ساله کو ما بدلو جان بگله حس خبرات کر و جبو کو بگیهن به آلمانجا خواب بگیه کنفدراسیون انجمن هماهنگی دینن ایرو او روزی ام گشتن آلمانجا خواب از جبو به خبراتی اوانین کو کردپرورین کو هجا یکو به کار و خبراتی دا پیشگیر بونه کار کرنه کردانه وان همیان به دلو جان به یک پیروزی کم از پاسیا خود پیشکش دیگه. با تقدیم احترام خدمت همه اعضای کنگره ملی و جهانی کرد
تأسیس و ایجاد چنین تشکل جهانی و اتحاد با هم برای رسیدگی و مشکلات کردهای مظلوم دنیا، خیرات و بلوغ سیاسی این کنگره را به نمایش میگذارد. این اقدام خجسته را به همه تبریک میگوییم. ما کردهای افغانستان سالها قبل به اثر ظلم حاکمان وقت مجبور به ترک دیار آبایی خود شدیم. امروز آواره و سرگردان در گوشه از افغانستان زندگی میکنیم. مانند هزاران کرد دیگر یک اقلیت بزرگ افغانستان را تشکیل میدهد. از هرات تا قندهار و غزنه و لوگر و بلخ و کابل هزاران کرد قزلباش زندگی میکنند، بیخبر از هویت و تعلق با دیگران همزبانان خویش. من به عنوان یک کرد افغانستانی به جرم داشتن هویت کرد از امتیازات انسانی خود محروم هستم. مجبور می شوم تا ظلم، استبداد و محرومیت های بسیار را متحمل شوم. چرا؟ چون من کرد هستم. ملتی را تصور کنید که مجبور هستند به خاطر زنده ماندن هویت اصلی خود را مخفی می کنند. شما اگر جز قومی باشید که محکوم به تبعید، زندان، شکنجه و مرگ است، چی توقعی دارید از کسانی که توانمندی کمک را دارند؟ یک بار دیگر از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید. لە کانگای دڵمەوە زۆر پیرۆزباییتان لێ دەکەم بۆ بەستنی یەکەم کۆنگرەی ئەم ئەنجومەنە. هیوادارم لە کارەکانتانە سەرکەوتوو بن و هیوادارم کە ئەنجامەکانی ببێتە دەرەچەیەک بۆ خستنە سەرڕێی ڕاستی دۆزی کورد لە هەموو جیهاندا. و زۆر سپاسانەکەم بۆ بانگێشکردنەکەتان کە بانگێشتان کردم بۆ ئامادەبوونی یەکەم کۆنگرەی ئەم ئەنجومەنە بەڕێزە کە لە وڵاتی ئەڵمانیا ساز دەکرێت. ئەوەڵن هێژەم ئەس کە بخۆشم باز دەکارم پێ ڤیدیۆ بەشداری جوبینی وێدم. بەسەر ناوی کوردن کوردستانê û بەسەر ناوی کۆمەلە ڕۆنایی بە سلااو دکەم و پیرۆز دکەم. Ez bawarim wekî kongreya îro tev dibe, ev kongreyekî netewî ye, kongreyekî kompromîsî ye, kongreyekî yekitî ye û eştî ye ji bo miletê Kurd. û ez bawarim gelek tevbûna îro gelek pirsa wê pêşdabîne û bikaribe eger serpirsê problemê Kurdê me çi heye bixebite. Ê nêrîna min problemê ye bir Kurdistanê û Sovyeta kem de jî em dibînin, problema lapî mezin ev e em kevneşopê xwe nizanin. Em edetê xwe nizanin. Em dixwazin wekî hevra ewa pirsa çi qeweta me nagîje em bi hevra van pirsa safî bikin. Alî hevdû bikin. Çunkî em Kurdin. Ger em tiştê xwe inda nekin. Ewa ye pêşkevişka sewa min. Ji bo yekê Komeleyê Ronayî gelek tişt pêş danîye. Jim tiyatra Kurdî bir çê dibe. Folklorê ansamblê çê dibe bir. Cêşna Kurdî em derbas dikin. Konferensiya Kurdî em derbas dikin gelek. Êvarîne ji bo navê Kurdî kijan gelek tişt kirine sewa Kurda em êvarîna wan derbas dikin. û ez bawarim em ê bikarbin. Gelek pirsa safî bikin. Dîsa û dîsa ez gelekî ve silav dikim, ez ve hemiz dikim û birayê min in û xwişkê min in.